Whatalo fatu le tato kalesia le stofi e ona tato mafuta i pe stofi o le neve time o le lockdown ya o le whapoponga nel tato mafutanga i le tūlanga ta worship ia po la o ina o le worship whatalo fatu fo i la to maumai tato whasangalonga malo soi fo mawia whapita i mo le avanoa tato whero iai so nei whapito mo le worship so o le momoli atu foi le upo le atu sai o le onga le fionga pa ia le atu I le worship. So welcome to those that do not understand Psalm 1. We welcome you to this edition of our broadcast on worship, and welcome to the fellowship, and thank you for joining us. Tonight, I will want to bring the message on worship. Worship, you see, is a weapon of attack. And we all understand now, with what the world is now going through, with the COVID-19 and its attack against the people. And I really believe that the Lord is now giving us the weapon of worship. Not only to nullify the works of evil, but also to attack the work of evil that is now attacking the world. And so I want to bring this to you as words of encouragement from the Lord and from the Word of God. So tonight I want to talk about the spirit of Pharaoh, which I believe the Bible is teaching us that the spirit of Pharaoh is an anti-worship spirit. It is the spirit that stopped the people of God from worshiping. It is the spirit, it is the evil spirit that is present in the world. Because you see, the devil knows that when people worship God, that when his people worship him, the Lord God will go on an onslaught to destroy the works of evil. And so tonight I want to bring to you the teaching of the Word of God about the spirit of Pharaoh, or the anti-worship spirit. The spirit that will stop the people from worshiping God. And really diverted the people to working. So that the people will continue to work without worshiping. You would probably know that most people, and that this is also the people that go to church. Most people that go to church, they go to church, but they don't worship. And so I want to bring this message from the heart of God, not only for the church in Otahu, but for anybody who's listening. See, the devil knows that when you worship him, God will come and give you the rescue. He will bless you. He will bring you out of bondage. And so tonight, this is the word for you. The spirit of Pharaoh is an anti-worship demon that tries so hard to stop people from worshiping God. You see, when the praises go up, the blessing will come down. The spirit of Pharaoh stopped people from worshiping God. It's an anti-worship spirit. Let's have a look at Exodus chapter 5 verse 1. E sotto nome tapa lima fai mua. Mulu yane la watu ai Mose maruna. Rafa yatu ya Pharaoh. Rofa peo na fetsa lai mai o le tuo Israel. Ye tu ina mai o nuku ya la tu fai sta usaminga ya tia uivao. Amen. You see, God in heaven looked down on earth and he saw his people being bound by the spirit of Pharaoh. This demon spirit tried so hard to stop the people from worshiping God. And so the time came when the Lord wants to set his people free. And God said to Moses, go to Pharaoh and tell Pharaoh to let my people go so they could come and worship me. Let's have a look at verse 2.
O le si o le mele le fai e le nganga le nganga le o tamo fai e tau fiofi tangata ma fa pena na fa polonga tangata ma ta ofi tangata ile ya o nge vivi ka ngaka ile tu avola tot fai polua verse 2 Mo tale mai Pharaoh. Oi ele ali o te Pharaoh mai na. amen Mo tu ina toi Israel we o. O te dei loa le li. O te re tu ina toi Israel we o. see this is the reality is that Pharaoh had no idea who God is or who God was. And so o le me foi le foi le la e ka fiofi ka ngaka vivi ele manga vivi tangata ile tu le nganga le o lo fa pena na ta mile milo le lalo la ko ke le mal malamba le ka u le mele le worship oh no tino le si video na mai i do tono le Facebook o le ainga no le fa le inga wo fa ele te talo le me ai ia ma fa pena na fa ile tu tamai vi inga ko le fa le o nga makwa o vale misa ma makwa misa o le mafu anga le misa fa metala isi tanga te le ho de lo kula se ko le fa le inga fa me la to ele se mo fanga le vi e kama ka ile tu you see ole fa fika uni le tu ma le me na lo te mo fa isa tani kama ka le lo langi la ko ke le lo le tu they will do everything possible to stop you from worshiping God. See ole me na le tu puta te ke isa a ko le fa le o muso fa ka kalo ke ki lo me kama ka le fa ka kalo ko mo le o mo muso ko ka ko mo public places. Yo, ole mo tolo, ka fio fika ka ole mo fa sa ko fe ni worshiping mo no fanga faitele. Hallelujah. But that's a spirit of Pharaoh. The spirit that is going against people when not worshiping God. Hallelujah. Ole fa ku e fa mo se ole fa ku se fu mo ta upana. Te lo mai fa mo ma pa fa tau mai. Ele ta upana ni ma fa ku e fa e se fu. Olo ta uai le anganga le olo ta mo fai enslave ka ngaka yo olo ko fai ka o fika ngaka ma fa polonga tangata ina ia awanga e vivi wana no le ia le anganga le e vivi lo ka ia kwa God will move and something will happen to you. Hallelujah. Ya ela faina la le wa tato watu le mata upo suma lua fa upo fa se fu le fa suma tas Exodus 12 verse 40 to 41. Hallelujah. Ona ko ia sa no fai whanau ma Israel mai kupito. O whanga rau martonu ma furu o tau sanga. O ina wa ato tau sanga whanga rau martonu ma furu. O lela vaso. Na o ese atuai. O ese atuai. Umalava le li na le huo ai kupito. Amen. Pa fonga o toga mai. Ele taimi apolo mo foi kusa e fa se la kom se fu ko sanga sano no foi tanga te Israel ton mo kupito. Ai do tomo le fa se la ton se fu to sanga na. Sa ka o fio e Pharaoh ka maka ya unge vi ile. Hallelujah. Avon le male kalesia. For 430 years Pharaoh enslaved the people and stopped the people from worshiping God. Can you imagine 430 years without worshiping God? Can you imagine the bondage that people lived under? Hallelujah. Le mea say kia ka maka ni fa se lau ko tu ko sanga. Na wa fa o le wingo le fa se lau ko tu ko sanga. It means Elohim. 430 means Elohim. 430 years Elohim, the God of the Israelites, came and told the people, it is time now to worship me. Hallelujah. After 430 years, Elohim came and helped to release the people to worship. After my awala lea olaisi the fear le kule langi. Ele ngaka release sei kamaka mafasa uloto itangata. Ai fa pe na na mai ai mangui ole ku ele mo fai ta to fai tawia e soto lo na ta pe lima fai mo muala mun muriane ina watu ai Mose marona rafa yatu ya Pharaoh rofa pe on fet sala mai le tuo Israel ye tu na mai ro nu ya la to fai sta sa binga ya tau le ba amen le mana o le tuo le ya o le mana o le tuo inga ia release kanga ia fa pena na mai tanga te ina yo e tapu wa ile tu awa ke fa ko ole kasia penga le apiko sidi nga marosi
lona malosi e mawhai e o na tala no tanga mawhasa o roto i tātou. Whawhanga tōi whai upe whao e 5. Whai mele tupu ai ko pito ia la ua. Ko omo na, o mose marona, sa mea lua te wha maa napa mai le nuu ia la tau maruinga. Ina o ia i o toka venga. Whai upe ono suma tō. Ko whai Pharaoh, le lava aso, le na pule ngā ruenga le nuu. Mamatai, o ia whape atu. Au ne o tautua e matu. Au saito i nu e whai, ma mao mea. Whape o ana mua. Ai la tau o e whaaputu au o saito, mo i la tau. Au le atoa o mao mea, o la tau whai ana mua. Ia tau ni atu pea. E whawhanga la tau le mele o tupu. Whai mai nola ia leo, e whakwe release ka ngaka. A whawhanga mai, a koe anu whalao nisi level. E koe o mai e venga ma mawhai ka ngaka. Família elea e ko ke leo ko ke vivi o le apa fa po po ele venga ya ko o aso mo sa kiliva pia ko mo piliki e fa ele na luanga al kai bilangi o le ko bo fa piliki fa fo mai o le mena e fa ye sa kami Satan will do everything possible to make sure that it will stop and discourage people from worshiping God. As long as you don't worship God, there will be a lot of unsettledness, restlessness. O ngale maua se file mua kangaka ngale fa polonga tangata nga lue al me ngale fa ye sakangi o le ngale o lo tama fa e discourage ngaka mai le worship me fa nga ke vai kangaka e pi o le worship ke pi se me fa ka tangata o le sika ngaka ko i lo se uma le worship ka lo pese a venga mamafa pese me fa ka me no vivi ile tua ai ao mai vivi ile tua e makala uma ia fai ko ala nga ka pungi le langa lai lo ile tua ole wako le vi inga ia ke ia ole sau ngau mangui ole tua ia ka ho avanga to le soko fiku fai ko sungalon e te fai tu fo ia te ia pa au ina mai ia te oele le tua sa e pulu lo feta lai mai ye tu mai lo nu o le ia la to una mai ia tsa u le vao fa te foi o le au fa lo mai la amen fa fa mai o le nano te inga le family tua let my people go to worship me family anti spirit and Pharaoh anti worship spirit no. Família tua, no, I insist on letting my people go to worship me. Hallelujah. No, I will give you more work to do so you don't have any time to worship. Hallelujah. We are so concerned about work, hallelujah, and no time to worship. Ai tele malama o le amano le ka kala mai le tua e mafai ai o na fasa o loto tatou se e vi i le akua ai se ila sa mai mangui o le tua e toa a whanga toi whai palusu ma ton hallelujah ona lili wai leo Pharaoh wan rono fali le i mafo fau o ia lini o le manga lale whamai ona lili leo Pharaoh wan le fali whamai o ngā ave ese ni longa mafo fau ni mele makua ka o mai i le makua i le kea Pharaoh ai oi o le nganga ele kea I mangui ai oi ele kea le nganga le pe ke sa loko pele ai hallelujah o le nganga le o le ngai nga le ngai fai o le fa polonga I no tangata hallelujah but I tell you God has given us the worship as one of the most powerful weapon at your defense that you can go on your attack hallelujah e soto no mata ko manu fai mua a fonga la tole ele mea lai le loto le to manga ole ku let my people go to worship me o fetala mai le li ya Mose na wia ya Pharaoh o fa ya tu ya te ia o lo fa pe o fetala mai o le li ye tu mai lo nu o na ila to o no mai ya te amen ki ngara fa pe Pharaoh ele ya fa mai ale ku le fa ya yo la ngai lo le tu na le pa mu ngale awala sa le freedom. That the only way that people will experience freedom is when they begin to worship their God. Hallelujah. Let my people go so they worship me. Hallelujah. Fetala mai foi le li ya Mose. Ye ala uso tu tai au. Wa ye tu rumo Pharaoh. Fauta
La bua ai ai o ia le vai. Vai e fa ya tu ya te ia. Ro fa pe on fe tsala mai le ri. Tu mai ya onu o yo. Da ia la tau ona mai ya te. Wa fi ula le anga le. Ala fa mai. O le fina ngalo ma le loto le atua. O mai ka ko vivi I le atua. Yo, fi ula anga le this spirit of Pharaoh or the anti-worship spirit will discourage you from going, but the Lord insists. God insisted that people would go and worship Him. Hallelujah. Because the Lord knows that the moment that people begin to worship, something amazing will happen. Hallelujah. Pharaoh ya Mose marona. O fai mai ai. Inau yo to. O fai tau rama lo to tua. Iluna. Amen. And then finally, Pharaoh's response is Pharaoh said to Moses, here's what you need to do. Worship God here in Egypt. Go worship in mo fanga ngai Egipto. Fai ma fai esko vi inga Egipto. Pa fonga mai na tala a tuspa eva ma was suggest my embassy. It'd be better for you to worship here in Egypt. In Egypt there are many distractions. In Egypt there are many people that do not believe in God. In Egypt it's full of the spirit of unbelief. In Egypt you will find people that mock worshippers. Hallelujah. In Egypt the atmosphere is so hard to worship. Hallelujah. So you will find what it take me like a day. I'm not talking about Egipto while when people begin to worship God, o kamaka fo ie pie ula le menge o le fainga o viinga ale relo le venga ko fiona ma to ie pie ula le loku paki ko la o me a paki pa loku mai fai ko ka sa mo le loku paki ale relo ya le se loku paki o le fainga o le viinga ale ka le sia mai le tu in a place where worship is so hard ale relo. That's the reason why the spirit of Pharaoh was saying to the people of Israel, oh, you can worship here. Hallelujah. Here you can do your own worship. But there are too many distractions. Hallelujah. In places where worship is not important. Hallelujah. It is so hard to worship. I have what say. I can't see a liquor come with a middle of worship. It came far long over again. I was what way they can go. Your telephone is not a way. E pe fo le asi o lima pe ula ya o e pe fo le ko ku le pe ula ya o ale lo e ke vai o ke lo ma ka le ka ko mu ya o fe ka o vi na na atmosphere ale lo. But you see, the anti-worship spirit or the spirit of Pharaoh is inside churches, many churches. Ale lo e lo ke lo ole vi inga le pu e ma ka ino tamu tamata. Hallelujah. Ya le mea pe se mea uno le mea le worship ko mo isi e ka le sia. Afama to vai ko luso mal ia. On fai me o Pharaoh. O tu na tu o to e o. Mai o to fai tau langa e di lo o to tu ai vao. Tau na fa nei yo to o mamao. Yo lo fa to mamoa. Ya, al fa petani va pe. Pharaoh said, go, but don't go far. O te lona fai man fa sa mona o o to to mama fa sa mo o o le mama la man fa sa mo o o le mama fa fa la to ile wingo tala le Pharaoh. Hallelujah. This spirit what tell you worship a little. Don't worship too hard. Don't go so far. Do it very quietly. Hallelujah. Worship God, but don't make a lot of noises. Do it respectfully.
Ya le la ke vai ko nga was ko e pi pa ia uma me uma ele mi ngoi ka pi ku ka ko ele mi ngoi hallelujah o le nga nga ke o a vivi file mu le ma ku va pe ai no vi nga le ka ko mo la pa ia le to fa mai lo fa mai worship ai au so fa le mu o le au so pisa kele o au so si kele lu ko lima yo kukule mu ho nga ma ku fa very dignified ko nga so le au so mi ngoi kele au si yo lima ku fa ma lo va pe nga o le nga o le fe lo ko mo le kalesia ma ka mo fa ka worship ai au so fa le mu au so pisa kele au que Paulo me fa ilho me o le worship fa le mu o le kalanga fa mai worship don't go far hallelujah fa fo me le kalesia o le ko nga vi inga nga le fa nga suggest mai fa mai vivi ile ku ai so vivi ya le vala ku ka te va ai ko mo e kalesia e dignify mo ka you know they're standing there like let's sing a little song and don't make too much noises. Ya ke mai lai o ngelo lai nga foi vi inga foi le o le vi inga lo ko ave le ko o sila ka ma ko fi kai ya ya le vota te lo a foi vi inga foi le lo a pisa e fa lo mo ko o e ma se ko pisa o ke ya nga foi lo ka ko vi ko so vi e o so pisa e fe ke foi pisa le bu ha a si lo mo o so si ke le no a si le fa pe si le mu va pe ia pe ke ku foi tin de fai ke o ma ve lo so pe ke o ma su e mo lo o funga o ko nga vi nga le ma ai Pharaoh e ma Pharaoh ya o fa le mu so fa ya le la ko ke va ai ai lo ko nga vi nga le fa le la pisa o fa mai kala pisa pa ia fa mai e ala lama fa mai kala ka viga mai shout to the Lord fa mai ina pat io to ina si io ko lima le al ko na worship le fa mai go worship but don't go far hallelujah avant la to le sotto iva fa mo fetsa le mai le ya mosi na fa la tuia ya o ya Pharaoh lo fa pe ona fetsa la mai le tu o sa e pelu ye tu mai lo no o la to ona mai ya fa mai le ko mai ele ma mi ka mai worship ele ma mi ka mai go but don't go far. See, God wants His people to go and really worship Him. Hallelujah. Makala le tu ya Mose ya Pharaoh e tu mai o tangata yo mai vivi anala mga le ku aver ko nga. Hallelujah. So that they could worship God without no distraction. Inga ya makwa fai le vi inga. Hallelujah. O te fai atu e me se nga ki fa fonga mai. One of the most powerful weapons in your hand to defeat the devil is to really worship God. When Pharaoh said, go worship but don't go far, it means that Pharaoh is saying, do it but don't do it too hard. Hallelujah, Lord. But the Lord said, no, I don't want you to do that kind of worship. I want you to go to the wilderness and make as much noise as you can. Lift up your hand and be free to worship God. Hallelujah, Lord. Afonga tol fa ko suma luon ta pana iba. Ufa ma ai le loto Pharaoh. Ele Pharaoh foi o ia la rua. E peo la fioma ale ia Mose. Bala ma fa ma because o longa ia no ko ma. Hallelujah, Lord. Afonga ma ole manga le e ma ko fa ma ma ko fa ma ale manga le nga ia ka fi yo fika no ka. Ya le fa na te fa ya tu when I read the history of the church, of the Christian church, hallelujah, I had no idea where this kind of worship that people do in churches come from. And it's not even in the Bible. And I will encourage you, I will give you the pattern of worship that is in the Word of God. Hallelujah. Le vi inga le fai le atua, o le awanga le na mai le atua, vi e kanga kai le atua. Because many people say, well, there are many ways to worship God. Well, I cannot find many ways in the Bible.
I can only find one way. Hallelujah, Lord. O ana isi awala o tele no ala. Ele vai no vai te to isi a kasi ala wala le o ala fiong pa ele tua. E soto no mta ko sfu fa mo ia. Fetala mai le li ia Mose. Na fa tu ia Pharaoh. Ma o fa ma ai no loto. Amen. Ma loto an au na. Yes. Le o tu ina tu au le fa longa yo no luma. Ya va fa mai ele kali ia le tua le worship I e kupito. Ele por ka mai worship. Mai go but don't go far. God will not accept that. Hallelujah, Lord. The Lord insisted that the people would go to the wilderness, hallelujah, Lord, and really do a good worship. Hallelujah, Lord. Man, I love familiar to Eli. This is not the way I want my people to worship me. Ono fala tu le Mose ma rona ya Pharaoh. Rafa ya tu ya teia. Rofa pe ona fetala mai le le tu o sa e pu. E te le fa ia se ya fe ona e fa mo lalo yo uma. Tu mai ia lo no si o. Amen. See, God will not accept the little worship. God will not accept the people when they say, when the Pharaoh suggested, go but don't go far. Or you can worship here, hallelujah, hallelujah. Or maybe let's suggest my yesakani, my I go worship. See, guys, come on there. No way. I will not accept that. The Lord said, no, go tell Pharaoh. I will not accept his demands. Hallelujah, Lord. Let my people go so they could worship me. El mafu angana le mana ole tu fasa loko oe. Mana fasa loto e te vatu de vi inga ya te hallelujah, Lord. Anga yele mele ko mo vi inga fa mo vi ai oe. Hallelujah, Lord. Afonga na to ele fa yupo fitu fa mai wo mai ya tai ole nuo o Pharaoh. O fa ya Pharaoh. E ke leva ai mara nge makwala I laika ko ile ilo ngofu makao fiofi hallelujah lo ngofu makao fiofi kan ka Israel lo lai manga o worship la ko alo mai hallelujah Lord. When the Lord God moved in his own good timing, amen, to release the people to go and worship him, no demon from hell can stop. Amen. No demon from hell can stop God from doing what he wants. Hallelujah, Lord. But I want to suggest that God is now demanding his people to go and worship him. Hallelujah, Lord. Boy, peke mo folo fale peke sa lo loko ya makwa fai de la wi inga ile kuwa ile na sin kama wi inga. Hallelujah, Lord. Alo mo tol fai po malu ia. Mo tol fa fu sia le Mose marona ya Pharaoh. On fa ya tule ia ya ina ua. Na ia o tau. Au na tu ile ilo o tau tua. Awai e matu teo. Yo, fa mai le Pharaoh. Ia. Bolile da ko. Hallelujah. Oi leo, oi o ko veo. Fonga la fa mai oi o ko veo, meaning o lo mo vinga la ia ni ma fo Pharaoh, va pea. Vivi isi kamaka. Ya no mo fo mai isi kamaka. Fonga la tol fa e iwa le kali le Mose nga mai le ku ia. Tali atu Mose. Matau te au ma matau tau lea, ma matau toi ina, ma matau watari, ma matau wafine, matau te atu foi ma matau lafu ma moe, ato ma matau lafu kovi. Wara a whairo matau tau saminga I leri. Al kani la lea Mose, mame Mose, ele ai mase si amofo, ka maka umai o ka malolo o fo finge o ka maiki, hallelujah Lord, ma koke o ma ave uma ma ko lafu mangu, hallelujah Lord. Olha o vinho Nambia, manava mai le tua ya, o mai o ko uma kamaka a mai ma tō manu, o tō manu e whai e tō tau langa mu I le kua, hallelujah Lord. O kamaka o mea o la uma e ave ai le vi inga I le kua, hallelujah Lord. E le vi inga o isi kamaka, e le vi isi kamaka, avanga mai o ko le si mele e se le tau a te. O le fina ngano le kua. E vivi I uma kamaka I atua o whawhingi o ka malolo o ka maiki wha o ngā mamangu e veri kauranga I le akua. Hallelujah. E le ini mea whapengo, mofo isi kamaka e le vivi, e o isi kamaka me whisinga mea ki kaunga, e te tauna mana tua le tato e kare e sia le ka ua le mele. Some people on Sunday morning will say, well, you know, some of you go to church. Hallelujah. Some people stay home and cook the food. Now listen to what God wants. Men, women, children, sons and daughters and everybody, we all need to go and worship God.
Hallelujah. Ele va pe vivi inga isi kanga kai mo fo isi kanga. Ele ma fai mo isi kanga vivi e mo fo isi kanga. Ole fina ngalo le tua fai o isi kanga fa inga ele ka kama mo fa le fai kuka. Ka kanga ko ho le loko vivi ile kua. Hallelujah. Ai fai fo e o lo lava ka vivi ile kua. O fe lava ka ke ai. Everybody is being commanded to worship God. Hallelujah. Fa fo mai ele ngaka ave vivi inga ile kua. Ai o ke fa ya pia ke o ka se fa ma ngi ngo ngi mo vivi. I lay mata fo na o le man malo e mai te oi hallelujah. Then finally ele mata ko suma le ru fa ko tota si tonu lima. Finally in Exodus 12 verse 31 to 35. Ona ia ami atu le o Mose ma arona ile po. Fa ya tu yai. Na tu ia. O sa tu ia o tau rumu. O rua ato mal fa ma Israel. O atu ia o tau. Ba o ona ile ri. Fa pena ro fa mai na. Yes. Na foi o ro la kuma moe. Mo to la povi. Pero ro fai mai na. Amen. Mo yo to o. Afongala to le mele fa mai. When Moses insisted and kept on saying, Pharaoh, let my people go. Pharaoh, let my people go. When he insisted that people will go worship God, finally, this demon is defeated. Amen. This demon is now defeated. And now the people are ready to go and worship God. Hallelujah. O fatu puina le li le lofa o ai ko pito le lu. O la tau mai mea na fai tu ai. O la tau matitiva mai ai ko pito. Hallelujah. The Lord caused the Egyptians to look favorably on the Israelites. And they gave the Israelites whatever they asked for. So they stripped the Egyptians of their wealth. Here's what happened. As soon as when the Israelites take a step to go and worship God, as soon as when they take a step to go and do the full-on worship, hallelujah, here's what happened. They stripped the wealth of the Egyptians. And the Bible says that the wealth of the Egyptian came to them. Hallelujah. And they asked the Egyptian, and they gave so much wealth. So when you take a step forward to worship God, hallelujah, God in heaven will open the heavens and pour down the blessing. The riches of the wicked are in the hands of the righteous. I want you to understand that the moment you take a step forward to worship God, hallelujah, when there is an intention in your heart, that's what I mean by a step. When you have intended, when there's an intention in your heart to worship God full on, hallelujah, that's when the Lord begins to open the heavens and pour down the wealth, hallelujah. I am talking about the wealth. I am talking about material things, hallelujah. There are so many people who refuse to worship God and you struggle in life. When you have an intention, when you take a step to worship God, when there's an intention in your heart to worship God, the Lord will cause the wealth to come upon your life. Hallelujah. I have a testimony on this. And I know that God has been so faithful in this way. Okay, no more. Elise tamata. Etala pelo. Yo. Elise tamata le tu kala pelo. Okay, vako le manguia le ma sasa ile ku ka mai. But when they take a step forward, when they have the intention, when you have the intention to take a step forward and give the best worship you can to the Lord, I want you to understand that the wealth of the wicked are coming your way. Hallelujah, Lord. When the people praises, when the people lift up their hands and they worship God, the blessing comes down. Hallelujah, Lord. Amen. Taking a step forward to worship God.
It's one of the best powerful means for God to unleash the blessing upon your life. Hallelujah. Now, here's the first part of the worship. When people took a step, the worship, the first part of their worship is the Passover. Exodus 12, verse 43 to 47. Amen. Amen. Ole fama na tuina na ia te oe le anga le lei fai fungo le atua na e saunga le mu ono le toto. Ole vaenga mo muanga o le lakapo inga kaka Israelu. As soon as when they went to worship God, the first part of their worship was to commemorate the Passover. E fama kala le anga le lei o le akua malona lofa. Hallelujah. What a way to start your worship. Is when you recognize the mercy and the grace of God. Hallelujah, Lord. Lo na lofa tu noa na fa pena na la lo ai loti ai fa sao toina ma fa sao ngale muina I tato ono le toto. O le toto le fenga ina tuai. Ai le toto le fenga ina fo ma fa sao inga ka. First part of our worship is a deep appreciation of what the Lord Jesus has done for us. Toto no me sumo le ono fa momo. Ye tau sia le masino a pipa. Ye fa ye se paseka I le hi lo tua. Wa al masino a pipa, au mai ai o e le li. Hallelujah, Lord. Mai le paseka le a po le Passover le a. E fa manatu e te o le a ao le kua a mai ai o e. Hallelujah, Lord. First part of the worship was Passover to remind you about the hand of God that brought us through. O te watu le kale si o tau. Ia whafoa mai. Le ai ma se maa losi se kangaka kako wau lia I asore ne. Amen. Le ai ma se maa losi se kangaka ngā wako ia ki oi se wha maa lolonga. Le ai se maa losi se kangaka ngā wako ia ki oi se manguia. E le ai se maa losi se kangaka I songa poko ngā mawhainga kako wau mai I asore ne. O le toto. O le anga le lei o le tua na tai mai ei tātou. Yosua 5:4. O tōra wapi le whanau ngā Israelu ki kala. O ora tō whai e paseka I raso se puru ma le whao le masina I la fiafu. Hallelujah, Lord. Ele lau matasi. O le mea le whamai le atua. Whamanaku le mea le. Whamanatu le anga le leo le atua. O le vaenga mo munga le lato tapo inga le atua. Lua tupo lusu ma lua whai upo e vanu ma whai upo sumatas. O whai fwoi he kila I whai tauranga siri. Ia sa whana tusi upu. O maua tusi o tula whono le whale o le ariki. Ona watu ai leo le tusi a I kila ia sa rana. O whai tau wai. E wa whonga la tau le mea tupu. Ele pasa over le ma le vaenga mo mua kapo inga tangata Israelu nga o ese mai e kupito. O le whamala tuina o le paseka. Hallelujah. Ai o ma le tau po lua tupu o lufu lua whai po valu ma suma kasi. Ua le iloa kuspa ia le falsa. Wa whonga tau inga ua le iloa kuspa ia le falsa. O le mea le kupu nga le iloa kuspa ia. Lua le tupu o tau po lusu ma tolu whai po lufu lua. 2 Kings 23 verse 22. Wai nei whai alama le paseka wha peo. A peo le tau ona pō. O whamusino I o whamusino I Israelu. A tō maona pō uma o tupo Israelu. Ma tupo Yuta. Ya whawhanga la tōna mea kupu. Nga le lolo kuspa I e koma whalasa. O le mea ngama o whai. Alua luale malanga kamaka. I le kapo inga lea whaku lea koe whai inga. I e whamanga ku inga lea le leima lea lofo lea kua lea ko. Alua luale e loa kuspa I e whalasa. Whawhanga mai. Mai nga le roa kuspa I wasa mai I le vai kaimi o le ngofo inga a whamasino vai taimi o whamasino during the period of churches hallelujah mai o le kaimi a koalanga a whonga mai le ai se pass over no pass over all throughout all the years of kings of Israel and Judah ia o le kaimi lea fa se lau lima se fuka usanga le ai se pass over Hallelujah, Lord.
Wa ngalo ka makale lo fole tua. Hallelujah Lord. O ke va ke ale o se ka vivi e ngalo aya o le lo fole tua. Hallelujah Lord. Ka ke mai va ya ke sa wa e ai ke le fa ya sa fa ka ile tua. E ke moya e po ke le fa ka ile tua. E ke ale fo ka ya wa fa ya ngalo na ke le fa ka ile tua. E ngalo ye te o le ngale le o le tua. Ale va nga mo le worship ya kumu ya ke o le loko fa kai. E te fa tai ile na fa ya o le tua na anga le leia te oe na ia te tai mai lona malosi ma lona a ao o lona toto mata mo fie na whapena au mai e ka kou se ka kou o mani hei asu. Aleluia lo, aleluia ngalo. Wa ngalo mo wha manatu le anga le leio le tua, haleluia lo. Wha se lau lima se futa usanga le se pass over, oke ofo. Aleluia lo. Alo te whatu, ale ma mawha ya ka kou le vivi i le apua, ele ma mawha ya ka kou le pass over le. Ia por Holy Communion le e whamanatu e tātou ma le lo. O le maanga mo monga ka po inga na whaia ine atua e ka ngaka awa ngi ngalo ia te oe. Awa nei ngalo ia te oe. Le kane si o tau, o te whatu te awa nei ngalo ia te oe le anga le lei o le atua. Oe ngau mia ka kou ni ngai asu. Le sisi o hale e ile rofo le atua. Lana menga e o lai mai sama le mo le tok tok e wiso. Hallelujah. Menga fa mai le ko tanga te sha ni o ko fa mangaku le paseka o nge ngalo ya o ko le meno o faia. Sa la lo ale malanga le oti hallelujah lo. Na e o la mai e o mai yaso nge o mo le tok tok o no le lo fa le anga le leo le atua. It is purely by the mercy of God we have made it this far. No one can add 1 hour to your life or 1 minute to your life. Only God's power can bring you this far. Amen. Hallelujah Lord. O le vaenga lona lua lea, o le tapo inga, lea makau mawhaia ia Pharaoh e kau whiwhi, le vaenga lona lua, o le pattern of worship, o lo ka ue konga na whiong pa ele to, e soto rufu lima whai poe vani, ia. Ia la tau whaia fo i mo wau se marumanu, o te no fwai whaatasi mai la tau. Amen. Lua ka poe inga, o le pattern of worship that God gave Moses. So the second part of their worship was that God gave Moses the pattern of worship. You see, many people say, well, there are many ways to worship God. Unfortunately, there's only one pattern that is in the Word of God. And that pattern is called the tabernacle of Moses. So the tabernacle of worship was the pattern of worship that God gave the people of Israel. So, ole fala ka faila mose, ole pattern lenga mai le tua. E ka po ye ka ia o kere va pe atu na se ka po inga ka po ise ka le si le ai. Le pula le ka le si fa la ka po inga. Au ke va ka si ale pattern lenga mai le fa po ia le tua ka po ye ka le pattern mose. Ya le pattern la mose pe na mala mata to ka le si o to. Yo e ke sa le fa ko. Mala la ma fia. Ona e sa ba ye me o lo ia ile le fata foi kaunanga e fai ai lau kaunanga i le akua o mai ala kule luma lo i ele pesi ke fango ai o rima fa mama ai o masa o mai e sima le ele lingering chords mai e fa la kala ka pua i le paia ele holy place a umana e ole holy place mai e kolo lo le ko le holy of holies wa le si so ka ko fa mai ku ku fa pene aleluia lo. O le whasolonga le ma le pattern of worship ngā mai le po ia Mose. O le mea voi la lea. O le awala lea ngā o mai le po e ka po i tangata i le atu. E le aia ma se si koe ngā awala o tukongo le whiompa i le atu ngā le paule le awala. So number 1 is the Passover. The second part of the worship was the pattern of worship. Afonga mai la ko. I le pattern of worship le mai if you go to the book of Revelation, there you'll find it. Yo, hallelujah, Lord. Fa mai o lo fa pe nga ala la ka ka mali le o ke kele. Fa mai o lo fa pe na mano angelo lo ala la mai la to i lumo le no fa ali. Lu se fu fa ku la fiku aso le vai aso. E fa pa u ai to ina to ya me ola e fa ma to ina lu su mo le fa. Ma la ko vivi ya ku ile ku fa kasi ma angelo lo la ku ala la mai le ku ma le le wa. Amen. Hallelujah, Lord. Ai o te vai atu ia te o tau le tusi pa ia o lo whamakala ai pe o te tala ia i o se fatu. Hallelujah Lord. E o mai le au kaua ai anu i o se whaku e whai kapo inga i le kua. Hallelujah Lord. Ua whai kapo inga i le kua e malo i kaua. Le ai ma se sile, le se whanga, le se au ma whanga.
Sa fai ele kua. Hallelujah Lord. Le kale si oto. Ko ke lo ngoko. Kai mi piko isili anga le anga ka kuola. O kai mi piko isili anga mama mi la worship. Langa le ko mo le fio pa ia le kua le pattern le hallelujah. Number 1, awunge ngalo ke o le anga le tua. O le vanga no lua. Se awu si ka awunge nga singa ka mai fai. Nga singa ka mai worship. Yo ia e makua vivi le kua malo le okele. Ma ia e mama kua le awala ma le pattern mo mama mai e mose. E fa pe mama vivi e ka maka le kua hallelujah Lord. Fa fe kai le tua lo fa le mai o le tabernacle worship hallelujah Lord, because that's the only pattern of worship that is in the word of God. Hallelujah Lord. Okay, le lo la mo fe me mai e fe mo kapo inga se ka le si ai pa mo pattern ni po mo la fion pa ia le tu. Hallelujah Lord. To te lo la oto e makau kia le powerful le pattern there. Because this pattern was used by David. Hallelujah Lord. And I tell you, David won battles. And David was blessed because this was the pattern of worship that David used. Hallelujah Lord. O te whapea toi fo ele a whiawhine. Hallelujah Lord. O le ama moale wa mai ele a kua e kako. Awonge i whakamala i le kale se o tau. Hallelujah Lord. Ia a kako mai vi. Makua whai me ngaka e whai mele lei. Makua vi le a kua. Hallelujah Lord. Kako ua vi e kusai me le tabernacle of Moses. The tabernacle of worship. Hallelujah Lord. O lo o mai pomo le fiong pa ia le a kua. Whafkai ai le a o onga. Whaftai le apostolo le a o onga. Whaftai me o lo o ina i tatou le fiong pa ia le a tua. Hallelujah Lord. O te whapea to le whewhine o le. E whai wino le la unga le whewhine. See, Pharaoh anti-worship spirit will say to the people, who is God? Why do we have to worship God the way we do? Hallelujah. Why do we have to lift up our hands and give God the glory? Well, because Pharaoh do not understand the God that we worship. Hallelujah. Hallelujah. See, this spirit of Pharaoh will say to people, worship, but worship but just do it very dignified. Hallelujah, Lord. Don't go so far. Don't over-worship, hallelujah, Lord. Do it very little, hallelujah, Lord. They have no idea that worship will bring healings. Worship will bring restoration to us. Worship will bring wealth. Worship will bring deliverance, hallelujah, Lord. Worship will bring rest and peace. And within the presence of the Lord, hallelujah, Lord, there are much more blessings that we are yet to see. Hallelujah, Lord. Le kale si oto. Ava pe o le ngangale na ki kau fia oe. No vai atu le ato e le se sa o tonga unless you allow God to come into your family and begin and encourage you to lift up your hands and worship God. I will need that to fatanga vivi ile atu le kale si oto. Awale le wa mai le atu e fa yeno fa sa o to ina tato. Hallelujah, Lord. I pray that you will discover the power of worship, hallelujah, Lord, and what worship can do to your life and to your family. May the Lord bless you and encourage you to worship Him, hallelujah, Lord. I cannot wait for the time when the church will come together so we could give God the best worship we can. In the name of Jesus, hallelujah, Lord. I would encourage everybody else, if you're listening to the tone of my voice, I would encourage you to worship God. Do a good job to worship Him. Hallelujah, Lord. Don't just do a little job. Do the best you can to lift up your hands and glorify the name of Jesus. And remember the mercy and the grace of God that brought you thus far. May the Lord bless you. Until next time we meet again. Amen.